Oh, nsangaire baba. Nsangaire mukwano. Ani yabona ke. Akapaliso bupaliso. Bali gulo mfaso gwensula ku mukalamu. Baba we balesukayo. Gulo akubwensula mu kiyumba ekyomosi. Neyanziza atasima. Bali moto je bagangalira. Ayeze nsimire ilala ntyo Katonda kongere yoli akuwa mukisa asobola yo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda asobola bomunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunweza ng'owangula nende twegemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanuke mwaba mwenda tweyagale twemba obwemba obulaga timunene oyo bananza okwemba kwali kwalema irayi Katonda asobola Mukama lwana n'ababa lwana nange Mukama gwe mulani wange otamegebwa Yazid ndi munafu sisobola Mukama gwe wotali kwate ngabona kagabo ojonanire Mukama obulungi aliko awayi media bambi ndi Yazid Yolisigira owo nsose nakemba ka idini akasinza akagulumiza Katonda mwene buyinza yatonda igulu n'ensi akemba kano omukyala Juli Mutesa Sirabambi niyakayemba oyalinga mu bitundu bya Uganda nga kali kujja kuliya wabulanga kagemba ku mutima mwidi bulungi nti maze ibanga nga tuweereza mbeere ndi mulwaire ng'olumbe lunkuba ku buliri kayebambe Katonda yanamba olwasala daimwe nairengulu nga lunkuba ku buliri abandi babuuza Yazid olwala biki Yazid tukobere awo wabulanga byendwala abyamaani munku ayenga mu byama byona mbeere nga obulamu bwange nabwa Katonda nga ndisayona ndakwirengulu so oluvannyuma olwa Katonda okulingamu ebyo byembeere nkolera ensi nimwe saala daimwe bambi yagezaako okumpa omukisa era nga buli saawa eno ntandikise n'okwemba nze n'ittiimu yange bambi tuli steady nga muli kumbona tuli mu kibuga ekyeiganga era nga tuva kugula ku bintu okufairako kwa abantu baife betuyamba eriyo omukyala yemaze ibanga namba okuva mu lockdown America.SITAMIR KAFUKO omu bitundu ebyobugweri ereka bayingire mwidi bulungi SITAMIR eriyo ogusaada kagwensonyi ogwamuyingirira gwamusobyaku gwamutusaako ogwa bulisamani ono mukazi wa myaka nga 10 mukaire era ngembe ati yali nungi kuba Samiri twamutuukirako nga yatandika n'okwononeka mu bitundu bye bambi ebyekyama twamuyamba kunembere twamuyamba n'obwidandabi era yairayiraku kwengulu yaterera era olunaku okujjayo bambi nga SITAMIR twamutwalira ku kwemere wabula yatukobera nga yalina obuzibu bungi nga ayendamuku obuyambi so oluvannyuma olw'okumalamuku akabanga eriyo mami wange ali mu nsi ya USA America eyanka ati Yazid oba otereetaire muku akasente kakano gyoluteko ku SITAMIR era nga yampeeza ku akasente ngwire SITAMIR ku mmere mugulire kawunga nagula omutyere namugwira ku nyama namugwira ku migaati era nga nako mukudde wa SITAMIR bambi ngazira mupaliso kyakusulako so mami yatuwezaako kwa kasente guzayo ku mpaliso guguno yinchina twamugulirako kubambe ne blanket ekironga 5 bambi atuyambe ku omukairono so
bambi muneyungeku nga tujja mu bitundu ebyobugweri nga twalira sitamiri kafuko ku buyambi buno. Ndi Yazid Yolisigira owaife busedde mu bikadde ku kamera leero ntambuye niri chain tokwagenda obeera otambule muko Bwana wa mwana naze. obe yofawa Bali wa mwana naze seka. Obe ujire kola kikumubonako. Yali ebintu ayireyo. Mulina ebyaimwe. Yo no mukazi. Hello baba oli kunkuba kafanane. Tujje mpola. Ntituusega no nga tikubonako nakanti omukeri aliwa. Ziragenda ganze munena kuti n'omusuuda gunuma. Musuuda gukuli bubi. Era olwaleero lwenvuire ku gano. Lwaki buli kintu kisamire ebigere tokasobola kutambula amagere ebigere byayiramu okuluma. Bino amagulu ga butwa tolubona buzimba buno. Obutwa ne pressa byagemagana. Obutwa bwayira. Nga bali era kubo butwa. Eyo yena no magiranga. Wena. Kale. Mulamu nango yati lera bakuluta kunti. Ati lera baide na motoka nti ndidi. Watu sabira sala de wasabanga wano. Lero butitwida kubona kuna motoka. Twenda na kapipi butitwida na motoka. Mwe bale muna isuka lwaira yo nolwo. Ne yanza ino. Ino. Why media? Sangaire baba. Why media? Sangaire mkwano. Ani yabona. Why media? Akapaliso. Why gulo mfatso gwensula ku mukalamu. Baba we balesuka yo. Your best YouTube. Kuda kuwensula mutiyombe ekyomosi. Mugeni agenda motoka atibale wokutwala. Why media? Why media? Your best YouTube. Mara musabile baba tuyamba kukulu ali munsi da America. Wanku oti America wajayoko. Tujanga yoko. Ngo kalimu balalinga mukyala mutambuza ino. Kyaida kiti anti America twatuka yoko. Ntia natokanga bwa mu byalo. Ayeyo. Be. Kyokati wadina kukunoni. Ayo niyo dibona waigulu nga dibita. Ndibona bubone bwa gaigulu. Ayo butetika abona amaiso. Gajire. Butiga bawo mukisanga ni kwenda okutwala ku mu America. Oje kweno ni oyikirizo babbe. Zabe. Enda. Oti ati nja kutunda akatakako. Eto tunda. Aye bisera bimpoire ko bitambula. Jako munseda abazungu olambule yoku. Amaiso gajire. Olufulu yupoire lwankuba amaiso. Era atabanga iwe. Chaka tokambona bulungi. Buti nkubona iwe. Aya abandi. Yeba bitoko. Wo. Obo nanze kuba ninzendeta kamere. No musala abasada bange. Bembona. Aya babita. So mbe ndwiro okwidda okulutako nakuvaano nga nkuletere kamere kakuyamba yambako ino era ya namba ino buli kyewandeetera kya namba nga era nkali ngamba nalinga nkali ino sena konti osada kumpola mpola tokyaza bageni maze baida tebaga katono tobe muntu muzibu iwe muga tofumba twali atwaiguta so buti omugala oyamala ira kukuwano yaira kuwanaye yamale yaba yali mbujavwawo ofumbo bwalema ngomu ati bufumbo kukola
ow'omugaiga ati mulungi aye tukali kutegeerako gaali buti yeja bujje twaidini wali buti anaja tukubire ku kasimu memale so ayo bendi kujja okuwa eriyo mami wange eyatuwaako obuyambi kwolwo nga wenkobye mukyala ali mu America era akufa kwine era akwenda ino wamukobera oti mwebaza era namwebaza ali kunseda kuluya era buli wembaga nkubira isimu yakati Yazid America kafuko ali atya embeera ye eri etya nakanti mu mami nze nduyira okujjayo ku ate weno nsira isimu ebisimu ganago okusangula amasimu gazira kodinga nga njire wa musada wange ono so mukaire yampere yoku obuyambi nkuletere kuku ko batubeere nga twidinga emere yawaawo ampere ebintu bingi nga ndi kujja okubya ko kwandulira okuva n'ebyokusula kuba naida kuwano ng'okuba oti osula bubi ino nga era nsula bubi ino eyanziiza yebale aye nga tukaali amudakiika ndala ibiri n'enso tukobereko ku embeera ye y'ebyobulamu eri etya obulamu okusinziira ku bizibu bire byakutuuka ku buti wateratereramu kubire gwa buliisa maani gwe bakutusaako natereramuku tikwaga mu biseera ebyo natereramuku tokeetaaga iddagala amaidagala wazira obulwaire obunuma bwa buti omugongo n'amagulu gano ni guno omukono ogwalemala kale gwalemala gutya nabutwa buno bulala buno obw'amagulu buli kizibu kyawera wa sitamiri kyawera wano era obuto obwo bulwire ino nga nkale nkali tukaba tutya ebizibu by'okukyakyo tubigabire ku abandi ofune ku mirembe atigana nani ku kyalo kuno ye tuba tubiweeko ku nsenke nti mujjako ko wagundi zirabu nange yenakuba yazidiwe olikwenda ofuna ebibyo ofuna bintu byange tenda bijje kuluya oidi katonda wawira amalobozi nga tuli walala ebizibu tubisindiikiriza wamalako ku omwezi nga oli kuna akaweerero munange onavaano ng'onkubye ekizibu ekyompayiso nayingira ku komunga ensula tiinoni era wabona ng'osolako konaire oti mbooli mukikata oti nankani oti mfuko ekulya mbooli so kankuwe ku mpaliso mpaliso bwangu uno yidi namba ku mpaliso guno mali soko guleko ogwo soko guleko kulambala so n'omusaada wangu guno mulimu katonda gwe yampa tuleseeko ku omutyere kira 10 gogoro gaba mukoboni nguwene era ne kulole guti mukamanga agemwire muna ni bino guno akukolera oba mu bitugwizeeyo abe gweda kunkolera mulungi ino oba gunaaba gusinga gwa mama ono kale mpene ebirowoozo bami tumaliikirize mangu so ndeta ku mutyero kira 10 ti sente dange ng'omuntu nze nzira eri mami yampaire nze nja naayagala mu banange bampa muno kukuwa n'otuusa oteeka kyangu oba anagulako okuwa n'otuusa kyangu okuwa ebyotuusa kyangu nkole ni bando kira 10 namba ndala soko kageme kako kageme otyereze mukunziro kano kazibu oba nkoze ensobi bando yakusina menemere kabiri ansina atabanga oti mungu yange mulire munange atabanga bando yakusina tansinanga nemere bando wange kamwizemu ni buno bwona izamu buno mukaire bona
Yanziza. Kale. So Alabira mina. Ndese kukuna ebidandali. Bino ebidandali babweta tasso. Obidde bulungi. Bidde kirufu. Ebale. Ebidandali bino kilo 5. Yanziza. Kodi onkubi olina alusaza bandire nabyo. Abe ne waire nina alusazi nina kumulyako. Kabi olwale. Ndetiri mulwaire waira. Ntafu eno kai nimpulira bizibu. Abe. Kibibewo. Ati wamuwaire wale tero mukaire bizibu. Abe. Mbe. Kienda kweta bizibu muna. Kibibewo. Kambone. Aha. Nkwetere ni sabuni emiti ebiri. Yanziza. Aba sabuni abeera kalimu. Mbaire nzira. Ndi muletanga ku December. Mbaire nzira sabuni. Osalamu katono. Todibudo tikayoenda kulumya. Iya. Nga ndibunya kinga mpani. Owundi noleka kwibale embuzi dirye. Ndeko yidi. Yidi atira mbuzi. Kale, so buti akuwa Bakakuwa ebintu. Navo anonga yofumbira mu bitono nkwongera nkuletera ku piki. Kwebale. Yiyiyiyi. Mama. Yidi tokubira ku kazira. Yes, piki yiyo. Yanziza. Wano mbenja kwetera ebintu bingi ayi tobawona abantu bangi. So nkuletere pakuli didi no. Oida kutankwa kamereko. Nenda weno okyuse ku. Nakwetera ko biko pabiro ida kunwa amaji. Ebyakyayi. Amajani. Kyenza byachuma kuba imwe abakaire mwene no plastic. Nkuletere bino. Sitamiri. Sitamiri ali wano. Bino. Sitamiri. Sitamiri. Ki? Aidi yenvuira. Mvuira musede mu bikado. Mukaire. Abakaire benda akanyama nkweteyo kwa kanyama. Gwebale. Nikulule otyo. Nikulula atyo. Eyandetera. Nende bikaya. Kanyama kakano. Baba. Kene kalya. Aye ndi kwebalikiriro nasobola ofunfuna ibindi. Nakufumba, nokutale wendo ndakufumba biye. Aha. So ndekera wobo kayenda. Nkayenda. Anje mpeko abandi ku kyalo. Abe bazirako. Ku kyalo yo ko gasigalako. Tamiri. Ebyo byayifwe. Tamiri. Aha. Tamiri. Saidi wakuba mizira. Oh. Akukasuka. Bwagula kasukali ekiro gino. Mbwa kabona kageme bulungi. Katonda ko mukisajara. Kali eriwa. Leta naka. Takuvuliya. Kamuleta. Sukali wefali abagongo. Bona. Buli kintu kiraga muna TV yange. Ubona ntambula ni kamera mbwene yo bakoleki. Babone. Bale. Sawa kasukali. Obyagaire wekaza. Soka na kasukali kiro yiyo. Kuba omukisa. Amina. Kuwaire yoku mami yanko yemfure yoku busoda waire bubiri. Kasente kabere katono. Tutwenda soda mungi olisa kubisa bubi. Ebale beyala. Ebale kubyagala. Katonda ko omukisa. Amina. Kako Soda uno nwaku katono. Soda kako. Maka kitiro kado. Olwampola mvaawo munda mwakutogota ati omulenzi akikoze. Abe. Edi mutu buti ona amalibanga taneno ka soda. Aba bavubuka abatoze mbako baire. Mukayalese mukaza Toguda ino mukaire. Ebyenda mpola obitwale mpola. Akasandikizo kali waye. Kagwire. Okenda. Nta kuno. Kale. Ananwa kumpola. Mukaire Samiri. Nkusaba busabe sodo ntuna mungi. Abe. Nwako katono. Sodo ntuna mungi. Ebyenda bebirwiro osobola okutamu byakubisa bubi. Ezira kumbisa. Ngatoli kuwa amandu. Ezira kumbisa bubi. Sonde tatabu. Mbe. Ezira. Soda batomusabola muleke.
onwa amajani go muna muleke okay mami n'amajani nkuleta yo kwa amata ag'obuwunga nabe ndikuja kuleta amata ag'ekikebe nago mu supermarket nakanti osoloka nga tobikolesangako nabikozesaako ayo emyaka mingi tebobona gano lato ni mukyalo gabaayo ku maduuka waidi ndeeta ine ebintu n'abo ekyalo nga babidi tienda kuleeta bintu basobola okulowooza ati naleeta butwa bujja kutoolawo so tebobona ndeese gano mami yabeeranko yendeete ga buwunga nakaya ntijja kutwala byataidi ate sigano ofumba amaadi gotegote okola akantu kano otabule otemu ono yange oli kunwa gabanga mata owulire naleese obuntu 10 binalato gano otamu ekikopo kirala era woyenda kuba nze tikomba nkwaiba mukomba n'okumukomba oti gulukosa amata bagakomba buko agandi gano osobola ogakomba okitegeire atufumba otogosanga oli kutogosa just mata tigakuyamba kuwaata mu numba bwebwo bano mata ga buwunga owulire doira ya mata otogosa ebintu otogosa olumala okutogosa amadigo ng'otamu gafuuka amata wata mu kikopo weno ola kyayi w'amata watamu akasukaali ngaali kunwa amata kuba tisobola kugulira gante buli lunaku kuba tijja kuba eno tebobona ndeetako kugana ga pawuda gaba mu numba oba amata gano togenda togatwale ngenda galimu n'ekiriisaago ngenda galimu n'ekiriisaago mami yankobye nkugulireyo okuno omugaati onwire nga ku kyayi bana sitamiri nenda ino Yazid anenda bana ane yakibona akwenze yakugulira omugaati andeetera buli lwaida omugaati guguno munene musoga agweta bofolo oli gumena guno gwenkwoire ku mukaire tenda gukulumye munda bakati mwensi ya mwe omugaati bamulumya munda eyidi lyako wako nali kugemera ku yena yeko ono musanda mwidukulu ayo ole musanda musoga akade kisa kinyaki munda mwatabuka ati wuye bwaya ati mayuga ati ganga ati byavire ku mugaati era badu ludya kasada kaitwenga nali ndi kuyamba ku mudada nonja kuwa naidaga nonga tuzacha kutyamako omukere yabona ka video kenalaganga tutyama kubuvwera wazira so yankobye nkugulire yo mukeeka nguze kugwa abasiramu okugulira akakeeka kaka ojja kutyamanga omulimo guno tamire musiramu musiramu ajja kusanga ate iwe Yazid gwena tuli muslamu so mukeeka ngulira akakeeka kaka no mami yankubye embwa bano n'ekiwuubaalo kinene yampeera akalediyo nkuleetera owulirengako atabanga aziriike otabanga oziriike okawulira esanu eshaga tabanga ogirireyo tazirika masanu ago masanu merere baba nebakati bagirowo ebintu yazirike era mami akalediyo kerekana mami yankube nkugulira akalediyo ak'ekitaala nti obwire osobola okwakasaako kano nakataako izeeru yeno wakataako oyenda ekitaala kino kano nakanaga ekitaala oli kabone kali kwaka kano kakuba obwire munumba wakola ki oligako ine kano watoolako owulire esebo kale kalo yakulanga mawulire ndeko nakapanchu watuhumula leka so akalidiyo kano ka sola oda kusaako uko mukasana kabaka kyajinga aye oda twakesero ojjo kaleki bakutwaire ku masana z'abandi weba yakuyamba ku kyalo kuno ate oba gali kutidi ojja kukyajingirako ka USB kange ndiyo tobankera bireyo aye ndi ku kyalo buli kuno ojja kukyajinga
katonda alyoka aweebwe olikawulira ng'ayita mu katonda nange baida kuterekeza obwire butono owulira kalibu okola owulire kavaawo katole kutola kwe inuma gano off aha wow lebi besige ino mpaliso google bomba ile nkali kwa mpaliso mpaliso banko yenko ino mpaliso google no yanziza aye nditya ili abakere mwenda ebintu ebikalanfufu kwaye onasaka ye kukigonderera tikikukose magumba titida kunkosa tida kunala mbe ndoza mbe njagula mu kiwempe abe tudakunala yanziza katonda bawo mukisa ogwo leta ko kwakaso kalira ko kwana ba leta kaso muzeyi mpako kwakaso bakalira kale so gansi eno dolire mukuba kale mukuba ni walira tuwe ne ekintu ekindi nkuleta yoku ne blanket teyini wayeyo gyowulemu lese blanket ino kira 5 yanziza webate kukolera nga njizayo nidede bivikiti nkolera webale ale lero najirite ndolo echakagano otabango zirike abe yidi atukoleire katonda mulungi soma minga tukali kweyongerayo idi tukizano kumbali cheni mpaka kuvyo yona so mami nga tukali kweyongerayo nenda webaze omukeera ali mu America eyatuyambye ko okutoba obuyambi buno bambi yena ine ebizibu byengo omuntu alina abokulabira bangi aye okukufuikisa akere yakati nole kakulowoze kwakuwe so bambi webaze mami tomwidirina aye mwena akwidye erina aye neyanziza neyanziza mukwano webale ino webalire irala era kyokoze kizibu ogundi takikoleza atyo aye neyanziza nange huo mukisa olongere buli kimu banange mundabirire era mundabirire ino webale ino webalire irala olowooza nemere gyakutambuza kwetya idakulwawo idakuntuukiza ne mu December ojja kulya paka mu December nze akweiwolu so mami wange kakube kaje mwakabuze kakulya duma wadada so emere esobola okutwala ku December kirungi tomana tudda kusigala nga tukugobera tubone wenabayo obuyambi babona mami olusinka nkobye nti mami yakulowooza kwino ninze ndi botwaidi aini weba mubyanga jona ngakubira isimu ngamboze Yazid omukyalo oyo sitamiri kafuko kati embeera ye erietya mami yakulowooza kyeva nkobye nti omukyalo oyo akufa kwino andowooza kwino era yebale ino atasima wali moto yebaganga alira oti yeyiwe lwaki olikulira ow'olumoto nani oyo abati ow'olumoto wendanga tasima akolanga ati ngakubanga maisa ayi mukobote nenda nkubone ku aje nenda nkubone ku ba mama ambe ndikwenda nkutwale mu America omubone ku okay so
So kansubire nti nompaiso gwa kujja kuyamba yamba koko. Embere beretya. Mulimu ebiku oba byo biziramu. Nzira. Ate empube. Owempube tidde bulamu. Aye nakudino leero. Muti omwempube diri yaki? Yetesanga iddia. Idilumengo yediruma. Idituka muntamu tigenentamu dali. Okay, goma se diri maka dino. Goma se nina 3. Ade ne kirungi. Mami yabaira nkobye ati waba wakasende kugulira ku kwa goma solisi abande wenda gana nga zirabya aba mukagoye kalala na mugwira nagiye kola na kasete kali kumala cyoba lankubuza goma si so cyo goma si kansubire nti oli ku bulungi kuku tutu kindi mbaire nkyebwika obundi bwabago paka kino kirungi nkuletere blanket blanket yabere limu zirabirangiti ngo webwika goma si nawe busuuka bwona bukairiye Chini sembere no okay. Yeah. So wano bwire mbere betya tokati sibatisibwa gano. Mbe. Oli kukunakana koba ko nze nsula muzenka. Molumbe lukulu mu bwire. Oba bali menaluija abo bagidi bene nabaidi. Sula mulala nti. Wedengerere. Tasawa ibiride tokanga olwiji kubawo. Wow, mugulire kitala. Kitala da kumulikanga. Mugulire kitala. Kale. So oni dada ifastamidi nono lugendo lo ife tumuletera kubyo tumuletera ebintu bingi nga mu bibwe ntijja kubiramu. Era towoza nti bili kujja kumuyamba koko. Ebere yoku ngotwere kunzebere yo kwa abantu abaida ne bakwigwako ko buyambi nga bwenkuwaire. Nzira. Ya abantu bakayamba kubyalo eno. Ezira maniga abanado. Eka nize nka namba abantu bayamba. Nigo namba ezira yamba. Ezira muntu akuletera ku konti wa mupaliso. Nga nani? Omusaada babo abasaada. Okay. Bandeteranga ku. Lwaki emitima ejja abantu okuyambaga gire nga gikendera omukaire. Tidi. Tidi. Wala twaidi obonerawo. Oh, Katonda wange. Kali. Okobya sina girita bugirite. Endolo. Ezira kujja kutwala bintu. Ndoko ndiba. Abe kyalo. So kanogere kunaba abe kyalo mbona basanukira ebintu byo mukaire byetukozeeku. Ebyo tukozeeku munange. Mukaire mugemere ku muleteire ku kwemere. Kanogere ku kono mwami ali kweta ndidanga no beti kubona ngo bayirobanga wa. Bawo ino. Nje bali. Kali baba. Ena je bali. Ekyalo kikoba ki? Ekyalo kirungi. Embere yo mukaire beretya. Embere yo mukaire eri agetyo. Mukaire yafuna ebizibu yeda ya bamugeba mu lockdown. Myaka butijija myaka 3. Tafunanga bwenkanya n'aba kikola tutubategeranga tumulowoze ekyalo lwaki muikirize embere ne yabaawo batusa ku muntu obulabe wabula wekikolebwa ekintu ekyo twali tukifunanga kwaye twafuna ekyeka ngukono ayi mpegari sawa tulina obukuumi bungi ayi mulowoza ole wakola kyonna ide na ku mukaire n'amusobyako nimulaba kutaamu kumaani ng'ekyalo kugema omuntu oyo timutyamu kunti basobola okutambula kayo olundi kaye bajja ku mukaire owundi ro ku kyalo kuno oba oli awo ate maama woba kisobola okubaawo ayi leero okuva bubayidawo wono bamulumba leero pagati leero kyayikaika n'ekyalo leero wazira so nga kyala mukaire mwataawo amagezi nteekateeka kiki mwakola kuko kuziiza ebikubanga bino bana bajja balumba abakaire batuusaako gwa buli samaani tukolaku obukuumi obwire tubalinda paka nga saa musanvu gwa bwire twabalinda muku. Okay. So oyogera ki ku buyambi bwe tukoze tuno ogusooka wano wafuka waka nakaida ne mirundi egisobe 5 ngane tobuyambi era zambe winsa leo n'olusooka okuba bonako kwekyala mbemba ono mukairo namuletera emmere namuletera ebiki namuletera ku sente alowooza byetulikola bino kine bye binayambako ku mukairo ono omukaire ebintu byomuletera bituyambye ino nife twena agandi mutugemera ku
era mpaga ati bumulete bino ebintu twena kiringa ekijjo tukolera kuku ebanga to byajo okolesa ebintu bino tuba tusobola kubigula yanduguze sabuni ono blanketi eno mupaliso guno kale omukairo oyo kyakoze Mungu amwongere irala ayongere kabira alete ebisinga wo. Okay, mulina ntegeka kyejjo kujja okutuyamba yambako olibona bino ebintu bye tulese bitona ino ayera embe yo kukyalo bwavu bungi tutyamu konti era omuntu asobola okwida yaindo yaje kusomba omukaira aje na kalediyo oba amutole ko mupaliso oba amutole ko kibulangi kino ngabona ati oyene yatukana okufa bulangi yona yone kira 5 mutugumya mutyanga tugolola nti ebintu bino tuida omukaire ajja kubikolesa nga tubabe mutolako omukaire tuliwo tuda kubikuuma ebintu era tulinayo tujata kusochirira yamani kubikuuma ebintu era. Okay. Obwetaavu bw'abantu naddala abazeeyi abakuze mu ngono kukyalo kuno buli butya obwetaavu abantu nga bano abali mu mbeera eno oba ono sitamiri yenkaye mulina ye kukabayingire bali kubanja ayo obwetaavu butono era kiba mwoyo wa mwoyo asobola okukola kino aye nga abantu abetaavu bangi ku kyalo baliku n'owundi ali awo omukaire ali awo bali awo ayo obwetaavu omuntu avaayo gakoba ati namba omuntu ono ngaime mu kyalo mukola kukuki ku bakaire bano nganze we namba nze kola tikwemba aye era nsuulira nakandi kanje namba omuntu ole mpaka ati tulina okuyamba embeera yaife yotubonamu otubona nga yembayo kuna akasente nsobola kumugula kwa kasuka alobaeza akasente eyo bakatole ka sabuni ka 10 namugayo okwo bakafuta namugula yo. Okay. So nebyo lwaki omwoyo gwo kuyamba gukendeera mu bantu olibona se andi kwewunisa ndida newunisa abantu era abantu babuuza ayo muvuka nani oyo akola biki lwaki abantu bakubona ngo okuyamba magulire kiyaka ina atenga buvunanyizibwa bwaife okuyambagana lwaki ebikolwa bino biwaire mu bantu abantu bakyusa bwa mitima ayembeera eyeire yalinga waire abantu bayambanga abantu ayisayo n'omuntu abalirira ina akoba ati naawe omuntu oyo ekintu kino tida kumuga omuntu amana ati ngasa wuwe wange ayi mpaga ati ngaiwe nimwo omulina omutima musobola okwirukira bamuyamba omuntu ngono yamutaidi kale bambi mukaye tukwamba ino muzeeyi ki kyeche tukoze kuku tidi wache kusanuisa kino kyembo ine kanonzi mbaye tikibonangako tutabanga tweto ninkiriza ate nkayinga lwaki ku busobozi obw'ekitundu nga bwe tuli muno kitundu muno nze nganze mugo ya kalimu nze mbaye tikibonangako okuyamba kino ino tikibonangako omuntu yotagire nti oba ogire wa mulimire oba omukolere mulimo ki wako okuba nti akuleta ebintu bino tanzala ti wakikaki yotabonangako ti kyangu namwera ku radio jasinga balanga mawulire nti eyo omukaire bagemye kabayingire kyange makudena natuukawo namubona embeera natandikirawo okola kyokumuyamba era kasooka kibe mu lockdown mbere nga mbambi mugemerera esebo era ntuuka gano Luisi namwagana gano oyo musiraamu nange ate ninze ntwala abasiraamu ab'ekitundu kino nze kyamaani waabwe kale no Luisi ndida namulambulako namubona ya ayinga embeera ti nungi aliwo obusobozi bwaife lwananga bwotubona nti obusobozi nga bwobubona twera tuzake tulinako otwala abasiraamu bwako bwoti ozira obusiraamu omusigiti basoloza ku kasente obusiraamu basoloza akasente lwe basoloza akasente olweso tusoloza akasente nga tusoloza ku idi olwo tumufunira kwa kantu kanti amulaife mutwaliye kwa ko 10 agiye yena afune kwa kasukali ife mutawuni eyo zandi musiraamu nzi Yazid aye buli swala aba subuhi zuhuri asiri mangaribisha buli imamu alaba amala kusaza nga bavaye batukoberekezibwe kiri oba tulina abakaire tulini bamulekwa abayenda okuyambibwa eriya abaidya munabazira ntambule batwala mbale mulete kamulete twasonda sente eno mukyalo emisigiti tigisonda sente emisigiti egyo mukyalo otuba tusonda sente tusonda lwa kutano mufuna wonga imeka olwo kutano twafunawo esirinje banga 13 oba 12 12 edo lolo musigiti gulo kwetaga obwetavo mukeka bichi wajoke kanga sitamiri ku 12 imamu ayenda transport kati wabanga ni sitamiri tumufunire ku buyamba chairman wo musigiti yena ayenda ku okusimula omusigiti okugutereza ku 12 edo kati wabanga tulina obuzibu obwo tutwesobola tulina abakaire bali gano era omukaire gano getukyemegeni gano waliwo naibawe ali awo yena tiyesobola twaba ni muzeeyi gansi awo twaba ni muzeeyi ali wale tutwesobola basiramu tubesobola ewe sobola basiramu wetolemu nze singamba tubesobola
singa nesobola nakabaye nga mbagema kunga mu kino kyemukoze ayinze tusobola kikola kino olwebutesobola singa mba bino bisobola beti sobola kikola olwasolo kwegwera kubigira biri kuluma toka yasobola gula mpaisa nogulira mu kale nze nsiimye ino okumulama guno gumukoze omufaliso kutigusobola kuba nzira sente densobola agula mufaliso ogwo ayize wero ko malama amani bwekiri embere yekyalo nga bwogitegeera embere yekyalo embera mbi olowooza te omufaliso gwa sente meka ogwo ogwo mufaliso guli mu mitwalo nga 10 togusobola tisobola tigusobola ate nga musiba mukibali ona kuba bakati akali kuvaayo mpagano musibali gwemba nsibyeyo kwemba nga animye oba animye mutyere gujja okutuuka nga bulangiti yange yakutuka essuuka lyakutuka amabanda ku maduuka galiku kale ontunda nti inga ntwala kusasula abantu abo lwekwemerezaawo eriina ku kyalo ng'embeera mu kyalo mbi embeera tuli mu mbeera mbi ino era tutwidinga embeera nyo tulidivwamu lwaki temwidi buli saawa twongera kutuniga bunige kwa buli kintu kyereze ebbeeyi buli kintu mpaka akasukaali nga kano kemuleetera sitamiri kali mu sini kakaaga aya kakaaga nze mpuyine kunki kujja kulima mu kibali nakatoolaga me ketuuseeku zeena okunwa ku sukaali abaana bali kwenda okusoma abaana bali kubabinga ku masomero naanwa sukaali oyo eriyo boona basome gavumenti etaamu ebitabo banwa buugi n'akawunga ogwo gavumenti yakoba muzaale buzaale bonna basome kituufu atuyambyeku aye era tulina okutaamuuku ki esente omwana olina omugulira uniform olina omugulira ebitabo alina okulya ku isomero aye enfuna yeene emba nzira nfuna eyo ndikuwona kulima mu kibali nga bwekubona ne sabuuni ngono yomuleetera sitamiri era ze omugaati gule ndikulingira kanti oba nampaako akagado ndyeku alamuleka sitamiri n'omugaati gwe nze mbedi ng'eyo buti nkubala nti gira emigaati olyalyako baba ndyaku ntya nze nsiiba eno ndiyo ne mukyalo ndi eno mukyalo nsiiba ngwaganiga niga tuli kulyanga nga wena wemukuta nikubanga nakuba nti sitamira tansuulire kuzenaga inuma gano wendyeku kale bambi aye nga obukuumi bwa sitamiri tulina bwo ezira muntu ayida kuidawo no nti oba amutoola ku kikye ezira ekyo bimube bagumu bana ife muli kutugemera ku mulimu guno okay so tuida kubona embere tunaja amaiso n'okuyamba ku kyalo kinigwani amenago zamaina ndi wangu majidu ekabayingire gano wenemereire ndi mukweri muwaibwe bampa omuntu wange yenzeremu abaana bangi era mukoze bulungi ino kuba mbaireke endyere nakanti nakoba mukoyidi nti betu jeyo kututwikula ebintu ebyo olw'amasano getubaire nago kuba nze kitufu ni muko kuba zena nino bwetaavu mugala wa baba ayine byayenda ayi kuba mbaina tisobole kola ki kubigula kati katonsa obusabe katonda nti kumugule kapaliso mukwalimewo muna ogulayo kutolaku bera nage tutera mu sente nti kodi kawo omwire toidi omufu omuntu atamwe sente yakati katumuge aye mpegano ngono omulamu kituzibugalira lwaki nga tomuga mu bulamu n'olinda wumula family anti era mpelano bozira kyakola yenga gano mukoze ekintu kyamaani era nsaba busabe nasaba nti iwe nkwebaza ino kuba ti kyangu muntu kukuwa kutuusa otubise kugalenga tuliawo tulemerere nedirisa omuntu abitwala yejire saye nali kuwereza mena ni amubwoine iwe niwe obwoine nga kuwereza kale kyamukisa bulungi wumwene niwe katonda akuwemu obulungi ni akuwereza akasente ye namuwemu obulungi sacho oli kunkoboti n'obwesigwa abantu bwakendera bwesigwa buzira yolera abantu tibakalamu niga mwana gaku tatuusa bino kyoka tusobola kutekesa mwana wo mitwala satonga za kiwandiko mempegano nti era wena ngo boidi era eno yagana wa mazima muntu mulala oti abantu bakaina mazima kino kirungi ino mukoze bulungi era tubebaze mwebale kuba omukaire nga bwoli awo tubitano twamulamusa era wayagana ayi kati nkampegano ng'embeere eno nga bino tibikoleka ebyo ku bantu saawa dino kuba ife mbirano obuyambi twena tuliawo twena tubyangatanira byabagalabu nga balese ku musigiti twena batu waka byobwerenga batuyambi amugulira embiro weno jamulaini baba njamulaini menti baba bampaire eziratenda kyabwerere eziratenda kyabwerere twena tujamu aye kirungi nomuna kale ate nupa ku kifani kyona so
nabo obuyambi bwe tulikola kuko yatowooza nti bino biri kuyamba kuko ekyalo biri kuyamba kuba omukairo nomuna yatuuka yali bubi era twataawo ne sayansi nga titwidde kino ffe tikibanga ku kyalo kuno bwe kyatwagagana tuli basada bakulwayo nze tikibuliranga nako aye kyekango kyatuzibugaliranga tuziraniwe tunasayansa nga ne sayansi azirawo nti oba tuli kubaza ono nti oba nono kuba twandi mugemi nguli alina mu ikomera aye twasayansa nga ezira kyetulowookezaamu kuba ezira etwawulira ku mpindo nti oba bamubinze nti oba akoze ati ezira kyali awo silent kityo titwamana kyaida kitya titwamana kyali kitya kati tuyanza muzeeyi mami iwe oba kuno ndi kuno nviira kabayingire era ndi oba ku kyalo kuno yesewo oli kulimba tofaana kyalo kino ndiokwagana mu kyalo mukazi omundi tufunga iwe niwa kabayingire mami nga kasobaawa oba mayigo obaiganga mu tawuni kabayingire ndi neighbor wa Sitamiri akola otya okweta mu sente ng'onira mami nima buli meduma gano tambula mukyala y'abakazi boyagaana olwisi ayi mami ndikubona ng'onirira kafuesi akazigo oli kusamona oli okyokolesa ki mami muviti takuba bulango ate akavuiri nina muwala wange nansiba busibe amyonira muwala yange yalemererwa okusoma ali abansiba enviiri yayenda ajje kuliya nabula esente edimutwala kuliya mukyalo nga mulina ebizibu nalemererwa esente edimutwala kuliya ati benda bukaire busatu ati butaanu kuyamba abagala tebabasaba abantu babukaire butaanu banemesa saali awo ansiba bwanviiri awo neighbor wange nkani mukwano gwange yawo olijja okuwulira oti ati batwaire salwana ino mami zatyenze mwana ajje mu bufumbo ng'akaali yanjire kuliya yafuna akasente ayi ndaga muntu alinayo yalinayo aye nzira bukaire butaanu nonze kyendidi eriyo companies editwala abantu kuliya nga ti bukaire butaanu naddala oyo omugala aba n'enkizo bamufa kwino abasada n'abazibu baenda mu sente ayi aba abawala niwali mukusooka byali nga byabwera eko abyeidayida mu bino so sente diwe fuba kujja ku makampuni kaita aba abamuko obusente butono butandikibwa ku mutwala 3 no omuwala ajja kuba emirimu gyaibwe mingi nejaba nsobola ogafuna kwanga nina obubuzi busatu waka tunda obuzi nafuna emitwalo 2 aye obukaire bwebankoba bwentasobola bani abakuba kampuni kiwajjamu ya Kampala o iganga wa mayuge Kampala wene bakoba kale ndakwogera koko eri aba makampuni agali eyo ndakwogera koko mbone nadala ababali eyo kuliya tona batubona abana bali kuliya bali kubechere Saudi Qatar Oman olidi bamala baida bankobera nga woyogere buti bali kujja kunkobera baida kuida ku WhatsApp bankobera Yazid yaje mu company Yazid yaje mu company sato mana onafuna omukisa ninsaba namba yo nojimpa nsobola okuyamba kwa ekizibu tienda namba daba kabene kyobonanze ndida kuyamba bano bakaire negololera kiregera mami so mami bino bye tukozekozeko zena ndi mukaire amaina abanita namaganda lo omukaire otegeeza ki wakuba tuli mukaire myaka jange oba oli mu myaka emeka n'emyaka 88 emyaka ena nga ni wano ofumba webulemu osobola okujja n'awandi weefumbirwa wakuba oti oli mukaire nenda kuba n'abaana bange abo nabe banambe Sitamiri takasobola kujja nani atwala Sitamiri iwe okaali nsaawa eno era oli wana isaya yoneera mwanisa baana bange nababe banambe nga omukaire oyo bwayafuna omugala wo yamuyamba zezina bwensaba Katonda nze n'abange bwe bafulumamu zena basobola okunamba leka sabire mwaina ze aida kujja insha Allah aida kufuna kampuni emutwala ekirungi toli bubino oli kuno obusente obutandikirwa ko kujja oli n'embuzi ndidi tomana ze ndakweyongera okubuukiza kweyo naddala bana kampuni zeditwala eyo n'emikwano gyange ndakubabuuza mboni niba alina zaabali kuliya abakuba ekiyo bali kamera toli babona bali kutubona bangi ndidi bali kujja kunkoberako kampuni entuufu etatwala innocente ndakuyamba kuku nayanziza baba owulire nayanziza baba so nekyo era tukwebaza mwe bali kuyamba Sitamiri ono kwani mu baana iba ifoto tubagano nayanziza era mujje mu maiso n'okumuyamba tokoba oti bali abamuleetera obuyambi bamuyambe
soboka Zelida na mane golera miyamba kubanga kati era mu miyambi awo aye kati omukaire oyo takasobola kuwerera nku dafumbisa muziiko mukaire yetagisa abeeku n'akasigiri mukaire yetagisa abeeku n'obwanda kati nga bw'omulingira ife tujja twayasaaga eyenku ku lusozi eyo ne kati oyo tasobola kutuukayo ekitegeera takasobola kwasaga nko mbona tasobola kujja mali tisobola banjira bugire nilita kumi takisobola gyetuika sitamiri kulimba Yazid bana mukuba akabuzaako bana nduma bana akabuzi kayikulya dduma w'omukaire bana agaka okay kamalikiza kankomegano omukaire akuma dduma ge bambi so embere teweri ati kujja kweyongerayo tujja kweyongerayo lono be lugendo lwaife omukaire tumuleetere ku bintu bibina tulowooza nti biri kujja kumuyamba bambi twebaza mami tujja kukowa mami wange owampeera obuyambi oli mu USA mami webali obo ino omukaire sitamiri obuyambi bwaife mulesa akaseeko ku matama kuba tukoba ati omuntu buli wasanuka oba oli awo ebisera bye by'okuwangaala byeyongera so mami tokoowa ono buti yafuuka mukwano gwo era buli lwalwawo nga tali kubonako kantu yebuza ati nga Yazid alwire so mami tokoowa mami tukwebaza wootola Katonda ayongere kugaziya bambi ayongere n'okwigula emikisa tusaba Katonda igule endigi igule amadinisa n'obumwoli Katonda abwigule emikisa jingire bambi osobola okutuyamba tuna mami tuli basimu nti otuyamba kuku waiwa emilia zeno mpa akasente mutabanyi koloti so mami ndi musanufu webale rajja wa maisa n'okuyamba era at the same time ndina okutwala chance eno okusasira kuku omu ku bantu abatuwa obuyambi eriyo mami wange owundi aba munsi ya California mami natandika naye nga ayamba kuku abantu nga bano abakaire abalema aye mami amaze ibanga nga abulwere bumuluma bumugiramu mami ali mu California tijja kwogera linalyo aye nkusabira ajire mu operation zediwera kwa yorombe rukakuma olobyo okuterera saba Katonda embeera yagitereze mami wange tusaba Katonda akutereze kuba wali mpaji ya amani ng'otuyamba ku ayusa eno olw'obulwere nti twena twanafuwamu oku tokatuwa buyambi bulungi hayi mami tukusabira Katonda akutereze owone bambi oyongere okutandika okutuwa ku buyambi abantu nga bano buli mbaga buyambi mubaleeta akaseko ku matama abayizaamu ko n'isuubi so mbere tewebaire twebaza n'abo abandi abajja amaiso n'okuyamba abantu batubaleetera okuva mu nsi ed'okuliya ni mu Uganda twebaza n'abo abandi abali eyo nga tasobola kutuwa buyambi aye bambi ng'asaba toleetanga abantu bano yakati bambi Yazid tusaba Katonda ayamba omuntu oyo afuna obuyambi tusaba abalina obusobozi bamuyambe tubasaba nti mwena mujje mu maiso n'okuyamba n'isaalada imwe kuba buli emusaba ino babami bavaayo batuyamba muganda wange musiraamu oli munsi ya UK weno tolo kumpa ku obuyambi wabaawo bakadaama ne baana kadaama n'abandi abali munsi mu Uganda mwena mutuyamba kuku n'obuyambi buno obuyamba abantu nga bano tuli kuvaga naye era omukaire akaliko kuno obuzibu wano bawenzikiza tomana musobola okutuyamba kukunika sola nasaba ira kasola ka omukyala sitamiri wano tumutera ku akantu kunumba nayo kanaba katontono kamuyamba yamba ku tumutera balubu wansi wano yabanga obwire gano basobola okubaawo ku bambi light kino kiyamba kuku okugobagoba kuku abakozi ab'ebikyamu abasobola okwida gano okumukangakanga n'okumutiisatiisa tijja kweyongerayo wabula nebaza ababagire nga bansabira mu mbeera y'embere mu ngandi mulwaire nga munsabira Yazid Katonda akuyambe brother biki bambi ndiwo yakusikana akukamera ntambule ni Lichain osobola okujaga mu following ku TikTok Lichain ali kumukube wa muziki osobola okujja ku WhatsApp wamweza ka message contacts da Lichain dibeyo osobola Lichain aba ku Facebook so ojja kumikutugira jona ku TikTok ali n'obwemba bwe kasigiryo osobola okujja wakola challenge bambi Lichain tubana yeno twakola emirimu omusana obwire yaje yakubira abantu emiziki osobola kuba no muziki emikolo ejembaga okwenda okusanusa ku bantu bo biki Lichain abaawo osobola okunkubira isimu wa koti Yazid ni kwenda ku Lichain
awodda ku WhatsApp yange namba diboko nzali kyenimba naye kuba yenkola naye emirimu era ofuna omukisa zena wambona kuba timu edayo nayo nagotwala lichain YY media olina okumbona Yazid n'okubaawo ngande somulene asanusa abantu. Mazobono mukwano musibo munsi Uganda niwoba ni sente nguli takwenda omala biseera byo kale masitula buchongu masa kiboneka tonenda yesa kole ntya kubona obulimba obuswise mu bakazi wamubolu nakutipe bonawa omukumaza otawe tomukumaza muleke bonawa masitula sokubera amazima okusinga bondeka n'entangala